Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O le sa amtaina le Hillsong o Brian Houston, wa ta wasiri poti le so le ABC, wa nga ini ana whamtalanga le fono whaatono le kalesia lea, wa ia ta wai wa o omi mai fafo ia o se whaife au sinia, ina wa moria o ia le ufi o tu o inga whaasanga i lona tamaa. Wana whamtaranga ia sa whaia rana launga sa whaasara lau tu sao, i le tusa maratonu sa lau fast food wafe o tangata ro muri tai i lana Facebook page le tai ana leila. O le masino i anu awe ra tausanga neina whase S.A. Houston, mai le whaatonu le fono whaatonu na ia tari morianga sa whaia ia te ia malo o ia te ena. I lana tautalanga i le so wa ia whaero ai o le fono whaatonu le rotu, wa lato whaatupuni whamtaranga se matara whea vea i whaasanga ia te ia, ma o ia ta ua fo i se whamtaranga o lo ta wai o ia o se tangata inu ava malosi, ma ia whaato e se fo i tangata o lo o au fia. Ai titi mai pea ma le lua vai toro ta mai te Ausetalia wa a fia i le coronavirusi, pe ona maua i se suenga sa whaia wa sueai blood samples o tamaiti ma reisi suenga sa whaia anga i tangata mātutua. I le suenga i tamaiti wairo ai titi mai o le ono sfuru whapasene o tangata sfuru iwa tausanga mana loifo o na maua i suenga wa a fia i le virusi. I tamaiti ere i whaia tui pui e tasi ma le afa, e tasi mai le whao tamaiti, tu sare o le toa valu tamaiti mai le sefulu, wa iei wha maoninga sa a fia le virusi i se taimi o tuanai. I lona o te renga la o whaino aire i unga o le suenga, e le titi fo le lua vai tolo tamaiti Ausetalia na a fia i le COVID o lona winga, toi titi tamaiti umo le atunu sa a fia i le virusi. O lo ilo nei le tūlanga o le ngā ruenga se taseri i leo i New South Wales, ina ua whetaua ina na lavena na taavale, a e toi titi whaanimo na whaia siaki ua ova le maua le ava malosi ina ua whaia ia siaki maasania leo. Wala wane leo i Ashcroft i leo audi na nafi, ma maua atuai taavale lua ua wheto ai, o le Honda Sedan ma le Hilux. Whamatala e mori mau e whapea a tonu e ono tū ngā hatu, le i ungo se whaalawe whape nei sa toi titi rawa fo ina vea tuai, ma se tangata na tia nei se wila. Ureri leo pe na ta ua wha malolo, ma suspend fo ilo na raisene a o whaia suenga. A whaia e wha maunio na morianga e ono whea ngai ma se sala e o atu i le tolu afe tolu se lau, pe wha sara fo i se furu rua masina, e lea iei se laisene. I le tūlanga le tau mau na afianga, o lo iei vaenga o New South Wales o lo o afia pei lo longa ma ua whatanui na fwoi tangata e anga i ese mo latou whare mōre saunga le mū. O le tui mātū o Wagga Wagga ma Gamli le o lo o whale tonu ai le tau a toai maisi pitonu na la tane o lo o afia i lo longa. O ripti e fwoi o afianga o nei lo longa i le au whai whaatoanga a maisi le au whai la fumanu mai o le so wha amaro si aile la fwa i o uta o susu o na o le te tele o timunga. O le sui le New South Wales Farmers Dairy Committee na ia ta ua o nisi au wala o lo vaia ma ua la fwa i ai susu maua mai manu papalangi o na o le malamana maanga ua ono a afia i le mamafa o timunga. Ma o tūlanga umatau le saunga le muolo o whaatinoina a wā fo i le fufonga tau mafo le atunuu ia e ui ua wha le tonu fo i nisi o tupe sa tau ana maua fe sosoa ni fo i ia lātou au o nanga. Ma le tana muri wa whaero mai le whainga maro le federale e le i mautu lava se tonu po ai o le atu uina lo nātai lungo le tupe Ausetalia. O le tupu tamai tai pe ona si le fia sa yeiro na tai lungo le tupe Ausetalia, talu mai lava la fese lau duas futolu, ma le tupo sa lesa lewa yei nei, ma ta ua le atu wina lo na tai lungo le tupe siriva o le coin a Ausetalia mai e te tau o na amata maua mai le tau sanga fau. O le whamatarangana mai le tau tupe langolango Andrew Lee, o whamatara ai ele o Tomeki, o na suia atai lungo o tupe, mai leo iei fo i se suinga o se whamataranga le whainga mālo i le tūranga rea mō le te minei o lono winga se i talitari pēa i nei isi a māsina o lumana i atu ia whāto ato e mau mai se isi li poti au pito na tamai po ai o le asuia ai le ata o le tupu tamai tai o e sapeta i tupea le tunuu.